صاحب استقلال. روزا با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمینی تشابه‌های کارزاری ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردمان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия манучер маҳкамзода. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод намудани Мирзонабод. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонабод Алишер Худобердӣ бо сабаби вафоташ аз вазифаи раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таъин намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сафарзода Шарифхон Нураҳмад раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2026. мавзӯи дигар. 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036. қатномаи мазкур зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоъҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун ба зиндагии шоистаи наслҳои оянда заминаи мусоид фароҳам меорад. шарҳи бештар дар таҳияи Аҳлидини Шаҳобиддин ва Меҳрӯзи Ҷумъа. Resolution A/80/L54 is adopted. ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки 25 июни соли 2026 бо қадномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид, натиҷаи мантиқии сиёсати хориҷии сулҳпарваронаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид солҳои 2027-2036-ро 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда эълон намуд. ҳадафи асосии ин 10-сола таҳкими сулҳу суботи ҷаҳонӣ, густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ, муколама ва ҳамкории байни давлатҳо, инчунин ҷалби ҷавонон ба таҳкими сулҳи пойдор мебошад. нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули ин ташаббус пеш аз ҳама дар муайян намудани самтҳои стратегии сиёсати хориҷии Тоҷикистон зоҳир мегардад. аз оғози фаъолияти давлатдории навини Тоҷикистон пешрои миллат сулҳро ҳамчун арзиши олии сиёсати давлатӣ ва омили асосии рушди устувории кишвар муайян намуданд. аз нигоҳи таҳлили сиёсӣ ва назарияи муносибатҳои байналмилалӣ, ташаббуси 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ба баланд гардидани обу рӯи байналмилалии кишвар мусоидат менамояд. президенти кишвари мо аз рӯзи аввали фаъолияти худ тавонист ки дар мамлакати мо ваҳдати миллиро барқарор кунад, сулҳро барқарор кунад ва барои рушди ояндаи ҷумҳурии мо асоси бузурге гузорад. ва ман имрӯз дар шароите ки дар ҷаҳони муосир ҷангу ҷудолҳо, номусоидӣ бисёр ҳам дида мешавад, пешниҳоди навбати худро на ин ки барои як ҷумҳурии мо, барои пешбинии сулҳ дар тамоми дунё пешниҳод кард. албатта ин ифтихори миллии мо аст. ин пешниҳоди президенти мо
در آینده برای برقرار کردن صلح در تمام جهان، تربیت جوانان نسل آینده در فضای صلح، وحدت و همدیگه فهمی بسیار ماهیت کلان دارد. او نه اینکه وحدت را، صلح را در جمهوری در تمام جهان پیش بینی کرده استاد و همه کوشش غیرت خود را روانه کرده استاده است. قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باری دیگر نشان داد که تاجیکستان امروز در جامعه جهانی همچون کشوری تشبسکار و جانبدار دیپلمات سازنده اعتراف شده است. این اعتراف امکان نوی همکاری را با سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و شریکان روش فراهم آورده موقع بین‌المللی تاجیکستان را تقویت می‌بخشد. قبول قطعنامه مذکور با تشبس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شرایط راست آمد که در کشورهای گوناگون سیاره میلیون‌ها نفر مردم آسایشته به خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و جنگ‌های بین دولت‌ها دچار می‌باشند. با شرافت خصلت‌های نیکی انسان دوستانه و نیکبینانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تشبس نوبتی قبول گردیده بار دیگر تاجیکستان را همچون کشور صلح‌پرور در عرصه بین‌المللی معرفی نمود. قطعنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نیزاها، تقویت تحملگرایی، همدیگرفهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های آینده تاکید می‌نماید. تشبس نوی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اوید به 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 جوابگوی طلبات‌های زمان معاصر بوده برای گسترش فرهنگ صلح و تامین زندگی آسایشته نسل‌های امروز و فردا اهمیت بین‌المللی دارد. یک جهان، یک بازی، یک هدف. فوتبال همچون عامل پیشبرد سالمی روانی و نیک و احوالی جوانان. تحت همین عنوان در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک چاره‌بینی سطحی بلند برگزار گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا چاره‌بینی سطحی بلند تحت عنوان یک جهان، یک بازی، یک هدف فوتبال همچون عامل پیشبرد سالمی روانی و نیکوحالی جوانان برگزار گردید. همایش با ابتکار نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد در همکاری با دفتر سازمان ملل متحد اوید به مسئله‌های جوانان و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی برگزار شده با نقش فوتبال در تحکیم سالمی روانی و نیکوحوالی جوانان بخشیده شد. در چاره‌بینی پرزیدنت فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو، نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، رهبران تشکیلات‌های بین المللی، جوانان، ورزشکاران، نمایندگان جامعه شهروندی و بخش خصوصی اشتراک کردند. نایب یکم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان خورشید میرزا ضمن سخنرانی خود تاکید کرد که فوتبال تنها یک نمود ورزش نیست، بلکه زبان عمومی بشری است که مردم را صرف نظر از مرز و فرهنگ و زبان متحد می سازد. با گفته او تاجیکستان فوتبال را نه تنها همچون رقابت ورزشی بلکه همچون واسطه مؤثر تحکیم نیکوحوالی جوانان، فراگیری اجتماعی و رشد جامعه ها استفاده می برد. او اینچنین از دستگیری های پیوسته فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا در سمت رشد انفراساختار فوتبال، فوتبال عمومی، نورسان و بانوان در تاجیکستان یادآور شده. با تشبس پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی اوید به اعلان 25 می روز جهانی فوتبال اشاره کرد. این تشبس سال گذشته با قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عملی گردیده اهمیت فوتبال را همچون وسیله تحکیم صلح، همکاری و رشد استوار اعتراف نمود. در دایره چاره‌بینی اینچنین ویدیوی معرکه توپ را به کسی دیگر ارسال نما که در همکاری با فدراسیون فوتبال کشور و یونیسف آماده شده است معرفی گردید. هدف این معرکه بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه اوید به اهمیت سالمی روانی کودکان و جوانان توسط نیروی فوتبال می باشد. هر یک گل از آن آغاز می شود که تو به خود باور داشته باشی و کسی باشد که به تو باوری کنه.
В тот момент, когда ты касаешься, становишься частью команды. Каждый ребенок заслуживает свое место в команде и чувствует, что принадлежит ей. فوتبال برای هر یک دختر پسر احساس همدیگر فهمی، باوری به خود و استواری را تقویت می‌دهد. ҳамоиш дар арафаи бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор гардида бори дигар собит сохт ки тоҷикистон метавонад дар радифи кишварҳои абарқудрати сайёра саҳми муносиби худро дар таҳкими суботи комили ҷомеа ва рушди арзишҳои инсондӯстона тавассути футбол гузорад. бо ҷонибдорӣ аз ташаббуси таърихии тоҷикистон вобаста ба 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дар ноҳияи ёвон роҳпаймоии ҷашнӣ ва конфронси илмӣ амалӣ доир карда шуд ки дар он фаъолони ҷомеаи шаҳрвандаи ноҳия иштирок ва самимияту ифтихори хешро нисбат ба ин рӯйдоди муҳим баён доштанд. дар ноҳияи ёвон бахшида ба рӯйдоди таърихӣ ва мояи ифтихори ҳар як сокини кишвар қабули якдилонаи қадномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 ки бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон ва таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод ва пазируфта шуд, раҳпаймоии бошукӯҳи идона баргузор гардид. дар раҳпаймоии идона масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон, намояндагони ташкилоту муассисаҳо, ҷавонон, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сокинони касбу кори гуногун фаъолона иштирок намуданд. иштирокчиён бо парафшонии парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар даст доштани шиору овизаҳои тараннумгари сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, истиқлоли давлатӣ, соҳибихтиёрӣ ва ободии ватан аз кӯчаҳои марказии ноҳия гузар намуда, муҳаббат ва ифтихори хешро аз ин ташаббуси таърихии тоҷикистон самимона иброз доштанд. ин ташаббуси навбатии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бозгӯи ҷойгоҳи баланди кишвари мо ҳамчун давлати сулҳпарвар, ташаббускор ва масъулиятшинос дар ҳалли масъалаҳои муҳими глобалӣ мебошад. пас аз анҷоми раҳпаймоии пуршукӯҳи идона ки таҷассумгари рӯҳи баланди ватандӯстӣ ва худшиносии миллии сокинони ноҳияи ёвонро бозгӯ менамуд, дар толори қасри фарҳанги ноҳия таҳти унвони тоҷикистон пешоҳанги ташаббусҳои ҷаҳонии сулҳ конфронси илми назариявӣ баргузор гардид. конфронс ба минбари андешаву таҳлил ва арҷгузорӣ ба яке аз муҳимтарин дастовардҳои дипломатияи муосири тоҷик табдил ёфт. иштирокчиёни ҳамоиш бо ифтихор иброз доштанд ки имрӯз тоҷикистон аз минбари созмони милали муттаҳид бо садои сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии башарӣ сухан мегӯяд. ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо ки ҳамеша ба ҳалли масъалаҳои мубрами инсоният нигаронида шудаанд, бори дигар собит месозанд ки тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат ба яке аз давлатҳои ташаббускор ва эътимодбахши ҷомеаи байналмилалӣ табдил ёфтааст. таъкид гардид ки 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ на танҳо як санади муҳими байналмилалӣ, балки даъвати фарогир ба тамоми давлатҳо ва халқҳои ҷаҳон барои муттаҳид сохтани нерӯҳо дар роҳи таҳкими сулҳу субот, таҳаммулгароӣ, ҳамзистии осоишта ва таъмини ояндаи амну суботи наслҳои башар мебошад. иқлими мувофиқу мавқеи ҷуғрофии хуб, обу замин ва фаровонии гармӣ имкон медиҳад ки дар тоҷикистон аз заминҳои обӣ 2-3 ҳосил ба даст оварда шавад. соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ бояд дар масоҳати 186100 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ гузаронида шавад. ҳоло иҷроиши дурнамо ба бештар аз 80% таъмин шудааст. ҳикматулло Назарзода шарҳи бештар медиҳад. мутобиқ ба дурнамои тасдиқ гардида бояд дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ имсол 186100 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ гузаронида шавад. иҷрои нақша ба ҳолати 13 июли соли 2026 бо истифода аз тухмии навъҳои серҳосил, замини ҳосилхез ва оби фаровон дар масоҳати 150533 гектар таъмин гардидааст ки 81%-ро ташкил медиҳад. раванди кишт тавассути 26443 адад трактор ва дигар мошинолоти кишоварзӣ амалӣ шуда истодааст. айни замон дар ҳама шаклҳои хоҷагидории соҳаи кишоварзӣ 26443 адад трактор, аз ҷумла 6154 адад тракторҳои кишткунанда, 2100 адад тухмипошакҳо, 3402 адад култиватор,
10970 عدد اسپارها و دیگر ماشین‌آلات‌ها موجود میباشد که متناسباً 65-90% آنها آماده کار میباشند. در شرایط امروزه تمام کشاورزان با کشتی تکراری که منفیت و ثمره‌ناکی این عمل سالهای اخیر در فراوانی بازار استعمالی روشن دیده می شود دقت اولین درجه می دهند. ساکنان از ذخیره و امکانیت‌های موجوده پیش از همه زمین و آب ثمره‌ناک استفاده کرده منتظم حجم محصولات کشاورزی را زیاد نموده ایستاده‌اند. زراعت‌های اساسی و کشتی تکراری و گرفتن دسته حاصل یعنی از خود بازار معلوم است که ثمر کلان بوده است. از یک طرف خودی بازار استعمالی داخلی مملکت یعنی تامین گردیده است و در این زمینه صادرات محصولات کشاورزی برآمده شده است. شرایط زندگی مردم البته خوب گشته است. البته که البته استحصال محصول زیاد گردید از آن البته دهقان ثمر می‌بیند، فایده می‌بیند و برای همین هوسمندی دهقان یعنی که هنگامی که استحصال محصول زیاد گردید و بازار می‌رود و فروش می‌رود و شرایط زندگی دهقان یعنی خوب گشته است. حاصل از کشتی اساسی هم در زمینه تامین با تخمی‌های نوهای زیرحاصل قناعتمند کننده است. واقعاً برای فراوانی محصولات و تامین اهالی با غذای باصفت در مملکت تمام شرایط امکانیت‌ها موجودند. تاجیکستان با اقلیم موافق و موقع جغرافی خوب، آب و زمین، فراوانی گرمی و روزهای زیادی آفتابیش برای به دست آوردن حاصل بلند مساعدت می‌کند. خوجگی‌هایی که تخمی دسترس کردن آموزش‌ها مخصوصا برای محافظت رسانی‌ها گذرانده شد که این آموزش‌ها در مرحله انکشاف رسانی‌ها در میدان کشت به دهقانان گذرانده شد و آن کسلی‌ها و ضرررسان‌هایی که در رسانی‌ها پیدا می‌شد آنها معین کرده شدند و راه‌های با کدام راه مبارزه بردن که با راه‌های کیمیاوی یا که با راه‌های بیولوژی به آنها فرماندهی گذرانده شد. امروزها مدنیت استفاده زمین کلاً بهتر گردیده از یک قطعه زمین آبی گرفتن دو سه حاصل به حکم عنعنه در آمده است که برای به مراتب زیاد شدن استحصال محصولات کشاورزی مساعدت نموده ایستاده است. طبق پیشگویی تشکیلات عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد سالهای اخیر بنابر تغییریابی اقلیم، خشکسالی و تاثیر آن بر سایر کشاورزی، تامین اهالی جهان با مواد غذایی باز هم دشوارتر شده استحصال محصولات کشاورزی نسبت به سالهای قبلی کم می‌گردد. در چنین شرایط استفاده عاقلانه زمین عامل مهم در سمت تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت کشاورزی بوده. حالت فعلی جامعه جهانی تقاضا می‌کند که در این سمت تجربه‌های علمی بیشتر عملی گردند. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الدین رحمان جهت ثمره‌ناک و عاقلانه استفاده بردن زمین‌های تعینات کشاورزی از جمله زمین‌های کارمی آبی، زمین‌های پرزیدنتی و زمین‌های نزد اهالی در سرتاسر جمهوری چاره‌های ضروری راه‌اندازی گردیده شده است. در شرایط امروزه باید هر یک عائله مملکت هر قطعه زمین کارم را ثمره‌ناک استفاده برده دو سه حاصل گیرد. در نوبت اول طلبات عائله خود را با محصولات کشاورزی و دیگر مواد خوراکی قانع ساخته با این وسیله در تامین یکی از هدف‌های استراتژی دولت تامین امنیت عضوقواری سهم گذارد. نقش خواجگی‌های دهقانی ناحیه رشت در بنیاد باغ و استحصال میوه‌های خوش‌صفت نظررس می‌باشد، زیرا باغداران در این جهت تجربه بوی دارند. سال جاری کشاورزان ناحیه نقشه دارند که تا 45,000 تن میوه استحصال نمایند و با این سهم خویش را در تامین بازار داخلی با میوه استحصال وطنی گذارند. گزارش در این خصوص. در ناحیه رشت در همه شکل‌های خواجگی‌داری میدان باغ‌ها 5173 گکتار را تشکیل نموده. از آن 4775 گکتارش اساساً باغ‌های حاصل دهنده می باشد. از جمله سال گذشته اهل زحمت خواجگی‌ها از میدان باغ‌های در اختیارشان بوده 40178 تن میوه استحصال کرده. این رقم سال جاری می افزاید. زیرا حاصل میدان باغ‌ها نظر به سال گذشته خیلی هم زیاد می باشد. نقش خواجگی‌های اهالی در رشد ساحه باغداری بر اعلا احساس می‌گردد، زیرا آنها در بنیاد باغ‌های نو زمانوی پرورش نهالان سرحاصل با اقلیم کوهستان مطابق تجربه بای دارند. این است که سال گذشته آنها از 3169 گکتار باغ زیاده از 31,000 تن میوه‌های خوش‌صفت را استحصال کردند. برای رشد ساحه باغداری در ناحیه رشت
8 خواجگی نهال پروری فعالیت داشته. سال جاری اهل زحمت خواجگی ها بیش از 165,000 بیخ نهالان سیبونک، مرود، زردالو و چهارمغز و شفتالو برای بنیاد باغ‌های نو آماده کرده بودند. از جمله در حدود جماعت دهات قلعه سرخ سالهای آخر مرحله به مرحله میدان باغ‌های نو افزوده، همزمان باغ‌های کهنه برقرار شده ایستاده است. در حدود جماعت دهات قلعه سرخ 470 خواجگی دهقانی می باشد که از این شماره 177 گکتار خواجگی بوق پروری مشغول می باشد. 491 گکتارش باشد به اهالی راست می آید. سال 2026 باشد 3 گکتار باغ نو جاری کرده شده، 15 گکتار باغ نو از نو برقرار کرده شد. امسال نسبت سال 2025 باغداری خوب است. دهقانان ثمرناک زمین را استفاده برده ایستادند. از هر یک گکتار 56 تا 600 سنتری حاصل گرفتن ممکن است. از قدیم الایام ناحیه ایرج چون مکان سیب‌های خوصفت به شما رفته، در بازارهای جمهوری و خارج کشور میوه‌های کوهستان خریداران زیادی دارد. سالهای آخر در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میدان باغ و استحصال میوه‌های خوش‌صفت افزوده، در این جاده سهم خواجگی‌های باغداری بر اعلا احساس می‌گردد. در ناحیه ایرج با توسعه عالمان ساحه کشاورزی میدان باغ‌ها وابسته به طلبات بازار از حساب نهالان به اقلیم محل تاب‌آور و سرحاصل بنیاد شده ایستاده است تا در آینده استحصال میوه‌های خوش‌صفت صادراتی باز هم افزایش یافته. در این ردیف تامین بازارهای جمهوری با میوه‌های محلی بهتر و خوبتر گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه ایرج. بارشات شدید و آمدن سیل در سنه 11 ایول سال روان به خانه‌های استقامتی، انشاءات یاریرسان، زمین‌های نزد حولگی، راه و پل‌ها، واسطه‌های نقلیات، خط‌های انتقال نیروی برق، شبکه‌های آبرسانی و دیگر انفراساختار محلی دهه رشنه پایان شهر پنجکند خسارات رسانید. حالا از جانب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای داخلدار برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی ادامه دارد. ارشاد تقوی مرادزاده گزارش می‌دهد. یادآور می‌شویم که 11 ایول سال روان تقریباً ساعت 16 بارشاتی از معیار زیادی باران سیل‌فرایی را در حدود دهه رشنه پایان جماعت دهات شینگی شهر پنجکند به وجود آورد و در نتیجه خانه‌های استقامتی، انشاءات یاریرسان، زمین‌های نزد حولگی، راه و پل‌ها، واسطه‌های نقلیات، خط‌های انتقال نیروی برق، شبکه‌های آبرسانی و دیگر انفراساختار خواجگی خلق این دهه ضرر دیدند. بهر اجرای سریوقتی دستور رهبر دولت محترم امامعلی رحمان، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و دیگر ساختارهای داخلدار کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی را در دهه رشنه پایان شهر پنجکند ادامه می‌دهند. متخصصان از حساب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و کارمندان ساحه گیولوژیا به محل حادثه سفربر گردیده این شب و روز کارهای آموزشی، معین نمودن حجم خسارات و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی وسعت دارد. طبق ارزیابی پیشکی در نتیجه آفت 5 خانه استقامتی پره و 4 خانه دیگر قسماً ضرر دیدند. همچنین به 63 خانه استقامتی انشاءات یاریرسان و زمین‌های نزد حولگی سیلابه وارد گردیده است. در برابر این 2 پل، 5 سیمچوب خط‌های انتقال نیروی برق، 500 متر ناقل برق، 1300 متر راه محلی و یک واسطه نقلیات ضرر دیدند. برای هرچی زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی از جمله تازه نمودن مجرای سیل، انجام کارهای ساحل مستحکم کنی و به سمت بی خطر روانه نمودن سیلابه 5 تکنیکای مخصوص سفربر کرده شد. در برابر این ساکنان دهه رشنه پایان و دهه‌های همسایه نیز در تازه نمودن خانه‌ها، حولی‌ها، راه‌ها و دیگر انشاءات از آب و لایقه اشتراکی فعالانه نمودند.
кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазъро таҳти назорати доимӣ қарор дода дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти маҳаллӣ ва дигар сохторҳои масъул ҷиҳати ҳарчи зудтар барқарор намудани инфрасохтори зарардида ва расондани кӯмак ба аҳолии осебдида тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сокинони ҷамоати деҳоти даштиҷуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон иншооти ҷашнӣ баъди бунёду азнавсозӣ ба тадриҷ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. Бахшида ба истиқболи ин ҷашни фархунда чанд иншооти ҷашнӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти даштиҷум мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Аз ҷумла ду пули мошингузар дар болои дарёи Ниёб ки мушкилии чандинсолаи сокинонро осон гардонид. پولی ماشینگذاری دهه سفیداب که ساکنان 8 دهه به راه اساسی میپیوندد سالها باز ویران و ولنگار بود و با حشرهای دستجمعانه ساکنان از سر نو ساخته شده مورد بهره برداری قرار داده شد. مورد به ذکر است که ساکنان هر یک دهه در این موضع میخواهند سهم خود را در آبادی محل خویش گذارند و در این سمت کوشش به خرج داده ایستادند. پول دوم از جانب ساکن دهه لو حاجی شریف اسکندرов که میخواست مرتبه دوم با حج فرضی روند مبلغ پسندازهایش را با فرزندانش پول ماشینگذار ساختند که بعد افتتاح آن مشکلی چندین ساله ساکنان 6 دهه دیگر از بین رفت و من بعد ساکنان این دهه ها میتوانند در همه فصل سال رفت آن نمایند. مرکز خدمترسانی وطن که از دو شانه عبارت است با استفاده داده شد که در اینجا فروش مالهای آمیخته و زودتیار، سرتراشخانه و کاشانه حسن، تعمیر ماشین‌های سبکرو و دکان دوزندگی برای 10 نفر دختران در نظر داشته شده است. با نظرداشت نبودن نقطه‌های تعمیر نقلیات در این منطقه دوردست کوهستان در شفت راه ماشینگذاری دو جماعت دشتجم و لنگردره نقطه تعمیر ماشین‌های گوناگون افتتاح گردید که من بعد رانندگان از آن استفاده می‌برند. عین حال ساکنان دهه دشتجم سرجمانه به ساختمان راه محلی توسط تکنیک‌های صحوی آغاز کردند. رحمتعلی نظری ایرج قربانعلی ناحیه شمس‌الدین شاهین اخبار. پیشگیری از تلفات نیروی برق و غیرقانونی استفاده بردن آن یکی از سمت‌های مهم فعالیت مقامات نظارتی به حساب می‌رود. سنجش‌های نوبتی ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی در منطقه باختر باز یک قطار حالت‌های قانونشکنی را در ناحیه ناصر خسرو آشکار نمودند. شرح بیشتر در تهیه همکارانم. رسیدن به استقلالیت انرژتیکی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. برای تطبیق آن همسالت تدبیرهای مهم و سازنده عملی کرده می شوند. با وجود این هنوز هم بعضی شهروندان و صاحبکاران با مقصد به دست آوردن منفعت شخصی قانونگذاری ساحه را صرف نظر نموده با استفاده غیرقانونی نیروی برق دست میزنند. در نتیجه برگزاری سنجش‌های نوبتی ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه باختر در حدود ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان یک قطار حالت‌های استفاده غیرقانونی نیروی برق آشکار گردید. از جمله در دو کارگاه نانپزی، یک کارگاه استحصال خشت‌های سمنتی، اینچنین در یک چند مغازه و آشخانه دلیل‌های استفاده نیروی برق بیرون از حسابکنک به خیر گرفته شدند. طبق سنجش صاحبکاران این انشاءات‌ها با پیوست نمودن خطهای برق به طور غیرقانونی و به حسابگیری رسمی نیروی برق را استفاده برده با بودجه دولت ضرر کلان مالیوی رسانیدند. در جریان برگزاری چاره‌بین‌های نظارتی در ناحیه ناصر خسرو یک قطار حالت‌های غیرقانونی استفاده نیروی برق آشکار گردید. از جمله در دو نقطه نانوایخانه، یک نقطه استحصال خشت سمنتی، آشخانه، مغازه‌ها و دیگر کارخانه‌ها از روی همه حالت‌های آشکار کرده شده سندهای قاعده ویرانکنی و پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده موادهای جمع آورده شده برای بررسی و قبول قرار با مقامات‌های تفتیشاتی ارسال گردیده است. مقامات مسئول تاکید می‌نمایند که استفاده غیرقانونی نیروی برق نه تنها ویران کردن طلبات قانونگذاری بلکه خللدار ساختن نظام تأمینات استواری برق و رسیدن ضرر به منفعت‌های دولت و جامعه میباشد. از این رو از شهروندان و صاحبکاران دعوت کرده می شود که از استفاده غیرقانونی نیروی برق خودداری نموده
талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистонро қатъиян риоя намоянд. маҳмараҷаб абдуллозода, зуҳуриддин маҳмудзода, ноҳияи носири хусрав, ахбор. бегоҳии имрӯз дар боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳри душанбе намоиши дастовардҳо ва рӯзҳои фарҳанги шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ ва Зарфаробод доир шуд. ин тадбир ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида то 23 августи соли равон идома меёбад. гузориши ҳамкорони мо. савту садои мусиқӣ, рақсу тарона ва фазои идона садҳо нафар сокинони меҳмонони пойтахтро ба боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷалб намуд. ҳар гӯшаи намоишгоҳ бо маҳсули заҳмати ҳунармандон, деҳқонон, соҳибкорон ва аҳли фарҳанги шаҳри бостонии Кӯлоб оро ёфта, меҳмонон аз наздик бо ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, имкониятҳои сайёҳӣ ва дигар дастовардҳои ин минтақа шинос шуданд. дар баробари истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ як қисм маҳсулотҳои деҳқонони шаҳри бостонии Кӯлоб ба содирот низ равон карда шудааст. аз ҷумла дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ 870 тонна маҳсулотҳои сабзавотӣ ба хориҷи кишвар равон карда шудааст, ки зиёда аз 79% нақшро дар бар мегирад. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе зимни боздид аз намоишгоҳ дастовардҳои шаҳри Кӯлобро натиҷаи меҳнати софдилона ва талошҳои созандаи сокинони он арзубӣ карданд. таъкид гардид, ки имрӯз шаҳри Кӯлоб дар баробари рушди соҳаҳои иқтисод, саноат, кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ, роҳу нақлиёт, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии фарҳанги миллӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. зикр шуд, ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб корҳои созандагию ободонӣ бо маром идома дошта, бунёди иншооти нави иҷтимоӣ ва истеҳсолӣ, беҳсозии инфраструктур ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб мераванд. намоиши дастовардҳои шаҳри Кӯлоб дар пойтахт бори дигар нишон дод, ки ин шаҳри таърихиву фарҳангӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар роҳи рушди устувор қадамҳои устувор гузошта, дар пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми арзанда мегузорад. иштироки сарояндагони маҳбубу шинохтаи кишвар бо иҷрои таронаҳои дилнишин ба чорабини ҳусну шаҳомати тоза бахшида, фазои идонаву хотирмонро барои меҳмонон ва сокинони пойтахт муҳайё намуд. дар идомаи баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар боғи кӯдакону наврасони пойтахт ҳамчунин рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ баргузор гардид. дар чорабинии намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, аҳли фарҳанг, фаъолони ҷомеа, сокинон ва меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. чорабинӣ ба муаррифии дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавӣ, имкониятҳои рушди сайёҳӣ ва иқтидори истеҳсолии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бахшида шуда, таваҷҷӯҳи зиёди меҳмононро ба худ ҷалб кард. имрӯз тамоми аҳли ҳунар, аҳли заҳмати ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо дастовардҳои назаррас вориди шаҳри Душанбе гардид. дар боғи кӯдакони ноҳияи Исмоили Сомонӣ, мардуми ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ тавонистанд дастовардҳои назарраси хешро ба маърази тамошо гузошта бошанд. дар саҳни боғ намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ташкил гардида, навъҳои гуногуни меваю сабзавот, ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, сабадбофӣ, кулолгарӣ, чӯбкорӣ ва дигар намунаҳои ҳунарҳои миллӣ пешкаши тамошобинон гардиданд. ин тадбир ба мо имконият медиҳад, ки молу маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва барномаҳои фарҳангии худро ба сокинони Душанбешаҳр ва меҳмонони шаҳри Душанбе пешниҳод намоем. ҳамзамон дар доираи чорабинӣ ярмаркаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шуд. дар он сокинони меҳмонони пойтахт маҳсулоти тару тоза ва хушсифатро бо нархҳои дастрас харидорӣ намуданд. ярмарка на танҳо барои таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ мусоидат кард, балки саҳми истеҳсолкунандагони маҳаллиро дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди бозори дохилӣ боз ҳам равшантар намуд. сокинони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
وابسته به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که روزهای فرهنگی شهر ناحیه‌های ولایت ختلان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، امروز ما تصمیم گرفتیم که با یک دستاوردهای خوب مهنتی ناحیه عبدالرحمن جامی را در شهر دوشنبه معرفی نماییم. از جمله ساحه کشاورزی در ناحیه عبدالرحمن جامی سال تا سال رشد کرده ایستاده است. ما امروز تصمیم گرفتیم که روزهای فرهنگی ناحیه عبدالرحمن جامی را با یک دستاوردهای خوب مهنتی با مردم شهر دوشنبه معرفی نماییم. اطلاع داده شد که ناحیه عبدالرحمن جامی در پرتو سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سالهای اخیر به پیشرفت‌های نظررس در بخش‌های اقتصاد، کشاورزی، معارف، تندرستی و انفراساختار نائل گردیده است. در دایره برنامه‌های دولتی ده‌ها انشاءات تعیینات اجتماعی و استحصالی بنیاد گردیده برای بهتر نمودن سطح زندگی اهالی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. مهمانان با آثار اهل فرهنگ، محصولات ایجادی هنرمندان و امکانات‌های سیاحی ناحیه عبدالرحمن جامی شناس گردیده رشد تمام ساحه‌ها را در ناحیه به زمان صاحب استقلالی کشور ربط دادند. روز فرهنگی ناحیه عبدالرحمن جامی در فضای دوستی، همدیگرفهمی و احترام به ارزش‌های ملی برگزار گردیده بار دیگر نشان داد که وحدت، مهنت سازنده و معرفی دستاوردهای منطقه‌ها از عامل‌های مهم رشد تاجیکستان صاحب استقلال به حساب می‌روند. در دایره تدبیرهای فرهنگی به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی، ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت روزهای فرهنگی خود را در باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان شهر دوشنبه برگزار نمود. این چرابینی فرهنگی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه ظفرآباد، اهل فرهنگ و هنر و ساکنان و مهمانان پایتخت برگزار گردیده بازگوی دستاوردهای نظررس ناحیه ظفرآباد در دوران صاحب استقلالی ارزیابی گردید. در درآمدگاه باغ نمایش وسیع محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، دستاوردهای ساحه صنعت، معارف، تندرستی و سیاحی ناحیه ظفرآباد تشکیل کرده شد. همزمان گوشه‌های مخصوصی هنرهای مردمی توجه اشتراکداران را بیشتر به خود جلب نمود. امروز ساکنان شهرمند ناحیه ظفرآباد با برابری پیش بردن ساحه‌های اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و در همه سمت‌ها برای پیش بردن همه فعالیت‌ها کوشش و دهقانان زحمتکشان فعالیت نموده ایستاده است. محصول دست هنرمندان چیره‌دست از جمله سوزاندوزی، خنده‌کاری، کلالگری، اطلس و ادرسبافی و دیگر عنعنه‌های ملی بازگوی فرهنگی غنی و میراث ارزشمند مردم تاجیک بودند. محض به شرافت سیاست سازنده و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار کشور برای رشد فرهنگ، احیای ارزش‌های ملی و معرفی امکانات‌های شهر و ناحیه‌ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. مردم مهنتکش ناحیه ظفرآباد بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان نمایش مال و محصولات کشاورزی، صنعتی، نمایش دستاوردهای هنرمندان، فرهنگی، تمام دستاوردهای ناحیه ظفرآباد را به مردم ساکنان دوشنبه شهر امروز معرض تماشا گذاشتند. باید گفت که برگزاری روزهای فرهنگی شهر ناحیه‌های کشور در پایتخت به یکی از عنعنه‌های نیک تبدیل یافته برای معرفی امکانات‌های منطقه‌ها، تحکیم رابطه‌های فرهنگی و بالا بردن حس افتخار ملی مساعدت می‌نماید. روزهای فرهنگی ناحیه ظفرآباد در باغ کل جوانان باعث توجه زیادی ساکنان و مهمانان پایتخت گردیده همچون جزء مهم چرابینی‌های جمهوریوی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با روحیه بلند وطنداری و ارجگذاری به ارزش‌های ملی راه‌اندازی گردید. در ناحیه اسپیتامین با برگزاری چرابینی با شکوه فرهنگی این نوبت دستاوردهای ساکنان دهات کوروش معرفی کرده شد. این تدبیر مهم فرهنگی با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده. هدف از برگزاری آن حفظ دستاوردها، تحکیم وحدت ملی، خودشناسی و خودآگاهی مردم و شکرگزاری از فضای صلح و ثبات استوار در جامعه می باشد. از جریان این چرابینی همکاران ما گزارش می دهند.
шукӯҳи истиқлол таҳти ҳамин унвон дар давоми як моҳи охир маротибаи дуюм аст ки дар маркази ноҳияи Спитамен сокинони ҷамоати шаҳраку деҳот бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар ба ҳам омада барномаи бошукӯҳи фарҳангиро доир мекунанд. инак дар ҳафтаи равон дастовардҳои сокинони деҳоти Куруш муаррифӣ карда шуд ва ин чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ ки басо ҷолибу диданӣ буд ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда шуд. сокинони деҳоти Куруш бо оростани хони идона ба намоиш гузоштани таомҳои миллӣ, пешкаш кардани дастранҷи ҳунармандони чирадаст ва ташкили бозиҳои варзишӣ ин маконро воқеан ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил доданд ва суруру шодмонии хурду бузург дар фазои орому осудаи кишвар ба он далел аст ки истиқлолу озодӣ барои мардуми тоҷик рамзи воқеии ифтихор аз ватану ватандорӣ, бузургтарин имконияти давлатсозиву давлатдории мустақил, илҳомбахши азму талошҳои созанда ба хотири таъмин намудани рушди давлат, ободии ватан, зиндагии осоиштаи мардуми Тоҷикистон ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳар як оилаи кишвар мебошад. зимни муаррифии дастовардҳо таъкид гардид ки ҳамагон имрӯз аз он шукргузоранд ки тамоми азму талош, ташаббусҳои созандаву бунёдкорона ва нақшаву ҳадафҳои стратегии ҳукумат ки дар замони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардиданд, ба хотири муҳайё сохтани шароити зиндагии шоиста барои ҳар як шаҳрванди кишвар равона шудааст. бо таваҷҷуҳ ба корҳои анҷомёфта иброз гардид ки дар ноҳияи Спитамен дар давоми 5 соли охир ки давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, 773 иншооти гуногун бунёду аз навсозӣ гардид ва иҷрои нақшаи корҳои ободонию созандагӣ 121.7%-ро ташкил медиҳад. гуфта шуд ки мардуми ноҳия дар сарҷамъию муттаҳидии ин ҷашни бузурги миллиро бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол мегиранд ва дар партави иқдомҳои созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешрафту ободии ноҳия саҳми бештар мегузоранд. маросими бошукӯҳи ҷашнӣ бо баргузории барномаи рангину пурмуҳтавои консертии аҳли ҳунару санъати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен хушу хотирмон идома ёфт. истиқлоли давлатӣ ки бузургтарин ва муқаддастарин неъмат, нишони олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик ба асоси хушбахтиву сарбаландии сокинони Тоҷикистон мебошад, таҳиягарон барномаи фарҳангиро дар сатҳи баланд намоиш доданд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Спитамен, ахбор. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ибтикори муассисаи давлатии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар дар лагерҳои солимгардонӣ ва истироҳатии кӯдакону наврасони ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва ноҳияи Варзоб шоми адабӣ баргузор шуд. гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ибтикори муассисаи давлатии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар дар лагери солимгардонӣ ва истироҳатии кӯдакону наврасони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва ноҳияи Варзоб шоми адабӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ ба иштирокдорон китобҳои бадеӣ ва аксу мусаввараҳои рассомон ва дастовардҳои замони истиқлол намоиш дода шуд ки ин тадбир барои тарғибу ташвиқ ва ҷалби кӯдакон ба мутолиаи китоб ва баландбардоштани завқи зебоипарастӣ дар замири онҳо мусоидат хоҳад намуд. дар идомаи чорабинӣ истироҳаткунандагон дар васфи ватан, ваҳдати миллӣ ва истиқлоли давлатӣ шеъру таронаҳо қироат намуданд ва фаъолон аз ҷониби муассисаи давлатии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар идома аз ҷониби санъаткорони навраси муассисаи давлатии филармонияи давлатии бачагонаи Тоҷикистон барномаи консертӣ манзури кӯдакону наврасон гардонида шуд. ҳамзамон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар лагери солимгардонӣ ва истироҳатии кӯдакону наврасони ноҳияи Исмоили Сомонӣ Шарора маҳфили адабӣ фарҳангӣ баргузор гардид ки дар он масъулон ва фаъолони аъзои созмони хонандагони шаҳри Душанбе иштирок намуданд. ҳадафи мо баланд бардоштани шавқу завқи
кӯдакону наврасон ба мутолиаи китоб, тарбияи маънавӣ ва рушди ҷаҳонбинии онҳо мебошад. даври таътили тобистона беҳтарин фурсат аст ки кӯдакон дар баробари истироҳат ба китоб низ рӯ оваранд. дар саҳни лагер барои тарғибу ташвиқ ва ҷалби кӯдакону наврасон ба мутолиаи китоб, муаррифии онҳо бо табиати зебову нотакрори Тоҷикистон ва баланд бардоштани маҳорати эҷодии онҳо, намоиши китоб ва аксу мусаввараҳо доир шуд. адибон аз иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар чорабинӣ иштирок намуда, бо кӯдакону наврасон атрофи пост доштани арзишҳои милливу фарҳангӣ, дӯст доштани китоб ва дигар мавзӯъҳои муҳим суҳбат намуданд. дар идома аз ҷониби истироҳаткунандагон шеърҳо дар васфи ватан, модар, меҳану сарзамин, ваҳдати миллӣ, истиқлоли давлатӣ қироат гардид, ки фаъолон аз ҷониби муассисаи давлатии Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар қадрдонӣ шуданд. санъаткорони навраси муассисаи давлатии Филармонияи давлатии бачагонаи Тоҷикистон консерти бошукӯҳро тақдими истироҳаткунандагони лагери солимгардонии ноҳияи Исмоили Сомонӣ гардониданд. таҳкими иқтидори мудофиавӣ, баландбардоштани сатҳи омодагии мақомоти давлатӣ ва захираҳои мудофиавӣ аз самтҳои муҳими сиёсати амниятии кишвар маҳсуб меёбад. бо ин мақсад дар шаҳри Конибодон ва ноҳияи Деваштич машқҳои мудофиавии ҳудудӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри Конибодон бо иштироки муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, намояндагони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, комиссарияти ҳарбӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, шаҳрвандони дар ҳайати захираи сафарбарӣ қарор дошта машқҳои мудофиаи ҳудудӣ баргузор гардид. сокинони шаҳр бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва дар пайгирӣ аз сиёсати хирадмандонаву сулҳуҷӯёнаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар машқҳои таълимӣ фаъолона ширкат варзиданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки ба туфайли дастгириву ташаббусҳои доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба қувваи тавоное табдил ёфта тавонистанд манфиатҳои давлатиро бо эътимод ҳимоя намоянд. таҷҳизоти муосир, такмили омодагии таълими сиёсӣ ва машқҳои мунтазами ҳарбӣ ба афсарону сарбозон имкон медиҳанд ки вазифаҳои гузошташударо бо муваффақият иҷро кунанд ва ҳамчун қалъаи боэътимод барои ватан баромад кунанд. дар идомаи чорабинӣ иштирокчиёни фаъоли машқҳои мудофиаи ҳудудӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, волидони сарбозон ва намояндагони сохторҳои дахлдор барои саҳми арзандаашон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. варзишгоҳи марказии ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров имрӯз бо ҳузури густурдаи сокинон ва иштирокчиёни ҷамъомади таълимии омодагӣ ба мудофиаи ҳудудӣ ба як макони пуршукӯҳи идона табдил ёфта буд. онҳо сарҷам буданд то ки садоқат ва омодагии худро ба хизмати халқу ватан нишон диҳанд. дар ҷараёни чорабинӣ сатҳи омодагии ҳайати шахсии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта, инчунин иҷрои чорабиниҳои пешбинигардидаи омодагии сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ аз ҷониби роҳбарияти студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди санҷиш қарор гирифт. масъулини роҳбарикунандаи ин ҷамъомади амалии таълимӣ дар назди иштирокчиён изҳор доштанд ки дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар, баландбардоштани омодагии шаҳрвандон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз вазифаҳои муҳими давлатӣ ба шумор меравад. қайд карда шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳамкорӣ бо комиссарияти ҳарбӣ ва дигар мақомоти дахлдор барои иҷрои босифати вазифаҳои вобаста ба омодагии сафарбарӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намуда, ҳайати захираҳои сафарбарии ноҳия ҳамеша барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти кишвар омода мебошанд. барои омодагӣ иштироки фаъолона дар чорабиниҳои роҳандозӣ гардида ва ҳамзамон саҳмгузорӣ дар тарбияи ватандӯстии ҷавонон чанд тан аз иштирокчиён ва падару модарони сарбозон бо сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. таъмини амният, ҳифзи суботу оромӣ ва таҳкими иқтидори мудофиавии мамлакат аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. маҳз бо ҳидоят ва сиёсати дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз масъалаҳои таҳкими сулҳу субот, баландбардоштани сатҳи омодабошии сохторҳои давлатӣ ва иштироки фаъоли шаҳрвандон дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи давлат қарор доранд. дар ин замина имрӯз дар ноҳияи Деваштич ҷамъомади
омодабошии мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. ҳадафи асосии чорабинӣ санҷиши сатҳи омодагии мақомоти идоракунӣ, сохторҳои ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ниҳодҳои масъул барои ҳамоҳангсозии фаъолияти муштарак дар ҳолатҳои фавқулода, вазъиятҳои эҳтимолии хавфнок ва иҷрои саривақтии вазифаҳои мудофиавӣ буд. дар ҷамъомад намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич, комиссарияти ҳарбӣ, мақомоти корҳои дохилӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, муассисаҳои тандурустӣ, инчунин сокинони сарбаланди 8 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия ва дигар сохторҳои марбута ширкат варзида, омодагии амалии худро дар доираи нақшаи мудофиаи ҳудудӣ мавриди санҷиш қарор доданд. сокинони ноҳияи деваштич дар баробари сохторҳои давлатӣ омодагии худро барои саҳмгузорӣ дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таъмини амнияти ҷомеа нишон доданд. масъулин баргузории чунин ҷамъомадҳоро воситаи муҳими такмили ҳамоҳангии байни сохторҳои давлатӣ, баландбардоштани интизоми хизматӣ, тақвияти малакаҳои касбӣ ва омодагӣ ба вокуниши саривақтӣ дар ҳама гуна вазъият арзёбӣ намуданд. дар анҷоми ҷамъомад ба сатҳи омодагии иштирокчиён баҳои мусбат дода шуда, ҷиҳати боз ҳам такмил бахшидани ҳамоҳангии байни мақомоти давлатӣ, баландбардоштани сатҳи омодабошии ҳайати шахсӣ ва таҳкими иқтидори мудофиаи ҳудудӣ дастуру тавсияҳои мушаххас пешниҳод гардиданд. аснои баргузории чорабинӣ ба як зумра фаъолони ҷомеа, волидони сарбозоне ки фарзандони худро барои ҳифзи марзу буми ватан тарбия намуданд, инчунин афсарону хизматчиёни ҳарбии далеру шуҷои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои хизмати содиқона, саҳми арзанда дар таҳкими амният ва тарбияи ҳисси ватандӯстӣ бо сипоснома ва нишони сарисинагии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. баргузории чунин чорабиниҳо бозгоҳи татбиқи пайгиронаи сиёсати сулҳпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таҳкими амният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва пойдории сулҳу субот буда, ҳамзамон собит месозад ки сохторҳои давлатӣ ва сокинони ноҳияи деваштич барои ҳифзи ватан, таъмини амнияти ҷомеа ва ҳимояи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ҳамеша дар сатҳи баланди омодабошӣ қарор доранд. фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи деваштич, ахбор. бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат меёбанд. дар идомаи ҳамин иқдомҳо дар шаҳри Леваканд аксияи тозагии маҳал баргузор шуд ки дар он сокинон фаъолона иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. тозагии муҳити зист омили муҳими солимии ҷомеа ва ободии ҳар як маҳал мебошад. бо ҳамин ҳадаф дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ва омодагӣ ба ҷашнҳои дар пеш истода дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки сарбанди шаҳри Леваканд аксияи васеи тозагии маҳал баргузор гардид. дар чорабинии мазкур кормандони ҷамоати шаҳраки сарбанд, намояндагони бахши ҳифзи муҳити зист, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва намояндагони касбу кори гуногун фаъолона иштирок намуда барои тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист саҳми назарраси худро гузоштанд. иштирокчиёни аксия кӯчаву хиёбонҳои марказӣ, роҳҳои дохилии маҳаллаҳо, канори ҷӯйборҳо, минтақаҳои аҳолинишин, майдончаҳои ҷамъиятӣ ва дигар мавзеъҳоро аз партовҳои маишӣ ва алафҳои худрӯй пурра тоза карданд. ҳамзамон ҷӯйборҳо аз лойқа ва партовҳо покиза гардида барои беҳтар шудани ҷараёни об ва нигоҳдории ҳолати санитарии маҳал тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. масъулон таъкид намуданд ки тозагии муҳити зист танҳо вазифаи сохторҳои дахлдор набуда, балки масъулияти ҳар як сокини ҷомеа мебошад. аз ин рӯ баргузории чунин аксияҳо ба баланд гардидани маърифати экологӣ, таҳкими ҳисси масъулияти шаҳрвандон ва ҷалби бештари аҳолӣ ба корҳои ободонӣ мусоидат мекунад. бояд гуфт ки чунин маъракаҳои тозакорӣ дар ҷамоати шаҳраки сарбанд минбаъд низ ба таври мунтазам баргузор гардида ҳар ҳафта то фарорасии ҷашнҳои муҳими давлатӣ идома хоҳад ёфт. ин иқдомҳо дар доираи сиёсати созандаи давлату ҳукумат амалӣ гардида барои боз ҳам зеботар гардонидани симои шаҳри Леваканд, беҳтар намудани вазъи экологӣ ва фароҳам овардани муҳити солиму тоза барои сокинон мусоидат хоҳад кард. маҳмараҷаб Абдуллозода, Зуҳуриддин Маҳмудзода барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.